afle ni fana yanga jalatigi folo la ni jalabe siri mo ko nay ben ndeke dum do woni le fol yumma tanani le fol tan ko ani afile ni la curgol de fol yummira ko ni anan chakama korowal ma kanye ma korowal ma kalsi. Il faut bien expliquer parce que do beni esugou la rafere quoi. Explication ne be ga don parce que folo ni tumbe do an lengo sanu quoi. Ni tumbe gosi an lengo vitide la wali may ba gosi ka lengo la sanu bilema yamia anti an kunte jidero afile ninde ante anversi do ante garantie shinta indu afile be soro ke ga turudu dundo ko pidorde a fami pidorde mada a wada hen ci solo mada tappa kanye manga da hakkunde hen nami ay dundo ko piltedi afile sanu yara ni sanu dede dante dogla anya annana ni nyebi kayira jogora muna ninde kunye jogora me muso ninde kunye ka sanu ya abi tulula ibeta konya na ibeta dingurina afina piltedi ma